ekua be no wani ene so me no we die hia aha Xposed GH unim say me de metena sese ya me de ensem a ekotwi ene breman ene bro ensem a wonte da anase ensem a wa wate da wo pe emu nkyiremu yie eno ena me de bro na ensem bi ebobo ba anase ensem bi abetudwa say brother Sammy ene Ernest Opoku ento kwa bi atie jemu dedendin omo kon say we me ba me na me chiro nyum to me na me ye say ema ensem yi emu ayedin ye ema brother Sammy crowd ensem bi betu dwa say sa ensem na ekoso ewo social media ni ade say oni Ernest Opoku ewo beef ni ade ene de obetwem yem ensem ni nyina ne say emre bi brother Sammy na dream say o ko studio de ne nyom bi akoma manager bi nti okọ ho no na manager no egusu a oye ejuma na brother Sammy ebisa ne say na hwan ade no na oye hwan we no oye na waye busy sa no sa na brother Sammy ebisa manager no na manager ne ka kira ne say oh oye Ernest Opoku ni baby ne nyom ho ejuma nti ehọ na pe na manager ni jai Ernest Opoku ede na oye no ebia ne sane nwom na ebia oye ni ya ojai bibia eye na oye Sammy de no nti oye brother Sammy de no Ernest bae na oka say adenti na wo ye memedie first na we jai eye Sammy de no ehọ na ntokwana no e kire say Ernest abeje Sammy ni manager efrini nsem ehọ na ntokwana sha ase nti ase ayaka bia baba Sammy so asan de betudwa biom say omo wo ho a Ernest efren ni di nkomo ni ade a e kire say omo ntem ye fine ba so omo kodu studios omo kodru stage say omo tonyoma omo yi kire amansan say omo ntem e fine ni ade ba so omo bedru kuku omo di a enye kra nti sansem we bi ni na akaka wo bi ema brother Sammy eko TV show base eko kasa bebre video no wo me pese ye be kwakwohwe video no na ye ba ye be kasa afa o kasa me boy kra de no like me ba no ofle me papa me ba Ernest was my son, my biological son. The moon say adewo kana no kra biological de wawo no oh yeah me ba no da makoma so eni obi a wawo no nko na ye o biological but enye biological yeah my fan say oh yeah me no yeah me ba me don me man do first o godson me man do so ka mate oh yeah waka no enu no o biological Ghana men Canada nkura mateti o man na o mutu me voice ni bi no ntimi nkan Opewura solid den bi obenya brother Sammy voice o me kan odo ni me bia ni bia odi brodo ni nkate e ba wi ase dia I no cry those the me dey buy na bi kura maga na say obi a wadi brodo ni nkate bia have to pay me baby a den dan wan fan to ho a efirito ha ne so obeka say o mento me ha one day Like so obeka kira manfo say opapa ne me anase bia me na metete no anase no udi mechi eno na di problem we nyina but me ni problem otimi flame no achia me abonte de outside obechia me fefe but o hie oni pema de nipa ka no Sammy Ernest nko Sammy ye ka papa but on person obema abonte fo hu se adwuma we no akoye show bi asem okay wadanse fo ne hefo bebe usi Kumase dia pastors ni nyina anim every pastor in Kumase wo ye CAC ono nso nko CAC nti eye den no o se me nkura ye di mechi obi akọ na asori obi timi ka se me pede we a o si tonyom na person me do yo ba ndie ye ka Christianity a emfa churches so Christianity is Christianity but as a bi obedi atumu abonten ne bia wa hye manimonyam no ene ha no edie no waye ni nti a me ne se ampasa wo na wo tete no a ade nti na wo be fere so be ka se wo na tete ene na wo busa kwhye me de pa de ma ne fere kakra ne se emle bi no mo ye program bi wo Kumase ne on fe program no gospel news star Dr. Kwame Chiba for unity oil na yes program tine ne Opoku na ye me na artist wo beto no timi wona me na mo for so fu ba se o mate se minime ne se pa no mbe so mo de ni ye program enti no o mate so oba program nti ene oba na mene na kasa ama wo e bia se price na obati so o se dia
ti kwesi me ni asofo ndi nkoma na be hu se Ernest ne nkrofo aba so we dey wa benti no munyina hona me kokana meti do be kana price obedu na me duro me chia no na makam aso onim me wiase chese won fi me that day me be fi ma na me bompa e ma de achim se brade why till the week me nam sa na ye bo me nyom wo radio so me nim ho re em se mpa bo na mbo e so nya e ko nya me aso ye bo me nyom mente it's a voice we dey asesem you ovura bi e fe ne dambasi e ko to nyom program bi ase no su no man and wife be friend no so be studio pe so record me na one me ko na me ko to nyom ye worship na msa to ye wonya me bi wo ha da ba ko pe no otimi me bom samane me be na me ja hokọ e da me se basi se ya na etwa nyom no so de me nko enti na owura bi a na o produce Ernest Opoku ne fa ne balance music production na wo ko basi ho se okotwe ene ayaka ni nyina ne na me chire okotwe Ernest nyom o de ba out to ko e na basi ye me nyom no ho adwuma no se wow basi ho anyi no so me ba bi a manya na fa ne same ene oja Ernest de no odwe me de no ba out fitu ho one balance anya adwuma benti me free say aye ne say makoji ni producer asem ni nyen like so wapeja na o papa ba anche na one fi me na later nya me de ma ba bie na akoye se ontimi ma me nchen asem ni Mr. Tuga mabi oh yes Tuga baba mumienu oh da bi Tuga o ma unse na ma wa brochire na enkura na frem o papa bia your friends can say omo FM say eche ade na eche yenye post am so mo ntwe me ba eti me free US ba na me hu so omo de ame aka ho na me say adentina wo say omo de ne kan akola na omu ade onto se obes salutu aka chen se ne papa ne me nyesa me program no onsi ase oba bonte pe me mepam no Sammy go program and so pom no yeah mepam no oh there be man yes sir no Sammy wa Sammy do that program pom no oh there be yati me no mi no nyina ya we say Sammy ya kwala akra won so muwa na say den ti enye ne size kra ne me na ya na okotena ba mi na okasa o Ernest Opoku ye me makwala ya na no ye mesre o ya kwala akra enwuma me mabo no enwuma even no masa omo ho chese oni ho kra half kra enti no enkra no we enkra din picture to nam sa na na omo enkan kire wan sa o mai enti no enti wona wo so won ka ho me say onto say obeba radio so aba be ka chense ne papa ne me yes on say Sammy enka say ne papa ne wa wo de woni die ma wa onka ho enti oyeye ansa na duru ho ade a wo de be ka ho anyantofo na omo bakra no ono no kra na sebi everybody ye me yasa me bere ko Tuga onka ho aye me yasa me bere eko onka ho Tuga me say was salute 26 no enkofo a omo ba no onka ho bi Sammy ane sa my goddess la ne mana no mo ye na masa ono nya ne size ni mi o and you know odi ase nana enye ne size kra ne meketekete onto se obe salute a confirm so me pam cho ebia ensama ya na mekeken nyina nya nkure se odi ase na so poku yem papa ansa no aba program na se oba pam so ye se nko ade ane oba fene amana ba ba Sammy anya sa ade na me pam manu si program ase da because me hu se ono so oba ba be launching okay 23rd very good you know so odi me picture atoso wonko me say this oba be kan sem wi ansa na mako bo makan ya wonko menko ajenko wo say nyo to ase na Sammy tons edai oso ankonwa na oton e wo isunyane oso ankonwa na oton osunyane ajenko 101.9 emse enya mutuma no aye wose na be ne no anya sika ye de oye enyi gate fee gospel musicians mo kanya mi asama mo tonyuma ni se mo gate fee eti gospel musicians bi obaji gate fee bia no wrong oba po na no all my po but unim wrong any can say we gate fee
Abusia video no any kwahwe ba no na Mikael will say obe subscribe na wa like e dia mam na wa share e dia mam enti say dia wuti e wo video no ensem brother Sammy e kan no nti e kire say omuntem enye de enye fine because we ka say me na metete we su ka say me na metete na me no nyina ye nim say Ernest Opoku de enye Ernest Opoku meti Ernest Opoku nka enye ne na mom brother Sammy yetene nka our radio so oye live worship ni ade ansa odeba TV so inti say ye ka say Ernest Opoku dia enye inti na try say Ernest Opoku ena ye dem etete brother Sammy nenso brother Sammy enye dem enti asem abusia aha say ena mede ensem bet ebesi media ne akua bene wa desene ye besenhia makram